bude. Prvý zápas nebol veľmi dobrý. 4 minúsky, až 4. First game, it didn't go our way. The result went to the other side, but you know, I think we're going to learn. We're going to get better. We'll get some wins. We'll have some fun, and that's all that matters. No tak určitě hrali jsme srdíčkem, kluci se snažili, byl to vyrovnaný zápas, kluci si to zasloužili, bojovali, druhý tým skvělý a myslím si, že to byl skvělý zápas. Great pressure from all the boys. Took our chances when we got them. Fantastický zápas, konečne sme si výborne zahrali. Tešíme sa na výborné finále dnes. Dneska to vyzerá veľmi dobre. Zápas bol veľmi vyrovnaný. Hralo sa o prvý gól, dá sa povedať, super ten prvý gól dal. Zápas veľmi emočne vypätý určite, keďže sme hrali proti vlastne našim kamarátom, našim spoluhráčom. Hlas už nemám, zápas bol vynikajúci a pokračujeme ďalej. Yes! Slivovica! Sme sa chystali na tento turnaj dlho, skladali sme sa, dali sa dokopy veľmi dobre týmy toho roku a dúfam, že o rok to bude také isté alebo lepšie. Yeah, we can't say enough for the organisation of the tournament. It's been great today. Everybody's been really welcoming to us. The competition standard has been really high. We felt really included today. We're really happy to get the invite. Everybody's been friendly with us. You know, there's been plenty of people mingling in and around the ring, so it's been really good for us. You know, we've been felt very welcome today. Tatru Winter Cup is it's always a really good tournament. The high standard of hockey is great. All of these guys will be playing really high level. For today, I feel like the two best teams were in the final. I think we could tell that was going to be the final. But every single game was a close match, and it could have gone either way for either team. So you couldn't really pick a winner until like right at the very end. As a referee, that's one of the best times to ref the games because you're right there in front and front row seat to the best games of the day. So yeah, that's what I like about it here. V prvom rade by som chcel všetkým veľmi pekne poďakovať za účasť. Som veľmi rád, že sa nám podarilo tento rok pritiahnuť aj anglickú elitu v rámci hokejbalu. Sú to anglickí reprezentanti či už do 20 rokov alebo Ačka. Turnaj síce mal menej účastníkov ako minulý rok, ale myslím si, že kvalita ostala. Tým pádom tento turnaj môžem hodnotiť iba dobre. Myslím si, že budeme radi, keď sa zdraví stretneme aj budúci rok opäť tu v januári na Winter Cup 2026.